Сәлам Ермон һөйүселәр. Айгөл менән Алмаз һеҙҙе республикабыҙҙың иң моңло, Иң сәмле иң йәмле тапшырыуында сәләмләй. Сулпылар телевизион Ермон конкурсын башлайбыҙ. Шулай итеп, Ермон һөйүсе дуҫтар, Без Сулпылар бәйгеһенең 3-нче турын дәвам итәбеҙ. тәүге 2 турҙа бәйгеселәр Өфөгә килеп, үҙҙәре теләгән йыр башҡарғайны. 3-нче турда беҙ уларға ҡунаҡҡа барасаҡбыҙ. Һеҙҙе лә үҙебеҙ менән эйәртәбеҙ. Уларҙы йырлатырбыҙ ҙа, бейетербеҙ ҙә, һөйләтербеҙ ҙә, һәр яҡтан һынарбыҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. 3-нче турда 12 конкурсант ҡатнаша. Беҙ һәр тапшырыу һайын 2 бәйгесе менән танышып барасаҡбыҙ. Шулай итеп, бөгөн йәнә 2 конкурсант менән танышырбыҙ. Кемдәр улар? Ҡарайыҡ. Бүләйтеп шәкәр эзмәдем, мин сезгә иң матур җыр эзләдем. Уйны таптым туған илемдән, моныки оттым торгай телендән. Әйдә дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырга мин сайлап кына, иң матур җырга мин сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Килдем сезгә идем диңгез кешеп, сезне сагынып канатланып очып, кош канатлары түгел инемдән, җыр канатлары минем күңелдән. Әйдәгез дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Диана Яхина беҙҙең иң бәләкәс конкурсантыбыҙҙың береһе, Илеш районы Дөмәй мәктәбендә 1-нче класста уҡый. Бәләкәс кенә булһа ла шөғөлдәре бик күп. Йырлайҙы, бейейҙе, бик матур итеп һүрәттәр ҙә төшөрә. Ҡыҫҡаһы, хәҙер барыһын да үҙегеҙ күрерһегеҙ. Садитесь. Минем классымда 6 кеше, малайар 5 кенә, ә мин берәү. Ҡыйын, мин берәү булғас, малайар машиналар белән уйнай, ә миңә бер ҡурсаҡта юҡ инде. 1-нче мәктәптә кергәндә тегер мәктәп тишеге. Хәзер уҡый башлағас, бик нормальный инде. Яҡшы Самат уҡый, Рөстәм уҡый, мин уҡыйым, и всё. Ныҡ язырға ашай, уҡырға да ашай. Ойназ белән ултырам. Ойназ башы шәләшмәй, ну әзерәк шаша, ну бик шашмай дия инде. Раз сюда, два сюда, повернись вокруг себя. Молодцы, сели. Иң беренче мәктәпкә кергәндә инде 2 җирдә утырадыр инде. Тегене артка карайдым, бер малай утыра инде. Кызлардан уяла икән, кызларны күргәч, елмая да елмая бит инде. Кача бит инде миндән.
Отырады, бітіректік немeye қошам екен деп. Қау самат болды енді. Бәләкейлер келіп қосылған жерге басарыз. Бабамға қызлар, сіз қызлар неге екі жаққа басыңыз, ішеміз бұл движенияларына. Раз, два, три, четыре. Бұларны созып ішлейміз, яғама? Мен Диананың дәвәнисі бұлам. Идеян дол бәләки шықтан 3 яшыннан бей башлады. Ике обайсы да жырлайлар битенде. Оларның жырларына мына сүзләрен әйтә бәләкейдән шулай бейдірие. Әзірек үсәт түшкәш инде біз аңарға бей салдық. Үйдә салабыз битенде, үйдә генә торгаштан. Аннан соң инде улы үзебезнең авыл сәхнәсенә чыгардык. Ул бик яратып башкара биюләрне. Мен бәләке шаттанық бейім. Қазір алай кіріп бейеумейм. Мен қазір әйбәт етіп бейеуім. Мотор етіп көпқа бардым. Башта бәләке шақта үйді бейдірейім. Қазір мен үскеш бей башладым мұндай. Татар бейеусында, Русша бейеуім бейдік. Менім әне үйреті, дәуәне үйреті. Мына опай бар инде. Дәвәни, әни, әтей, тағын құрт әтей, дәвәтей, тағын әнәй, тағын Илнар абай. Нәмік мотор жарға инде. Антома қарышы шырагел шерге инде. Мен де жарға жіберем екен. Ауй, сөйле башаған, жарай башаған, ауй ұздыра екен. Мен опайны яратам, мен білен ойнарға яратам. Аның есімі Илназ. Аңа 1 яш. Опа, жай башайынды. Шон әне бей, шон мен беймекен. Шон рахаттан бей башай опайын. Жоқ, болмадым мен бәләке шақта ноқыл болғамын. Мен yoqlағамын да енді. Әне сошыға кеткенлер. Ұзақ тұрдылар. Шунан мен оқылы болғанмын. Менің опай бірнешікті тұрмай үйді. Кіші келсе, жалай башай көрсе. Мен білін ойнайым екен. Мен нұқ яраттым. Әлді ол бар. Мен нұқ ярдым. Безендірім қойшағында мен аны. Илназ мені бір кімді айтмай. Мені деген есі. Вообще әнігіне де әтті де айтмай. Мені де айтмай. Екі туғаштыр енді. Сөйші башар. Мен нұқ рәсімді түшірге ярдым. Бұл Илина. Бұл әти білән әней. Бұл дәуәни білән дәуәтей. Мен шулай түшірдім, нұқ ярдым түшіруге. Ин яратқан мотиклар мене менің Аврора, ин яратқан мотигім. Аврора шындай қыз мотору. Тағын нұқ жештіра, о қорқмай, о бір кішіге де ышанмай. Нұқ әйбәт ол. Русалка. Ол нұқ yüzі де yüzі Кираның ояқлары келіп шыға.
Шунан ул йөри башлай. Кирегә русалкага әйләнәлмәй. Шунан мин үзем биядым карындашлар белән нык яратам. Шундай матур чәчкәләр белән төшкәнне. Шундай матур кыз төшкәнен. Үзе дә матур. Чәчкәләр дә тоткан нык матур. Рустем бар, Илина бар, Арина бар. Арина просто юк, о Сібірге китте. Ана иярі тора, әлі бош-бош қана. Алар менің достарым үшесі де. Мен кетті нық сөйлес келе. Бұрын заманда яшаған бір әби білен бабай. Аны бісиері болғандай, тағын этләре булгандай, толклары булгандай, бүтүсе дә булгандай, аларны сыйлары да, кәҗәләре дә. Бей сүзтү куйган бит инде бей уялга. Шуннан иртәгә бабай әйткән дейде, ашайбыз сүзтүне дигән, ала башлаган сүзтүне, теге уялда сүзтү юктай бит инде. Писигә әйтәләр ди. Без син ашамадыңмы ди? Юк, мин ашамадым ди. Юре әйтә бит инде безе. Морт эт ашагандыр ул ди. Этне син ашамадыңмы ди? Ашамадым мин диде. Алдашамсың бит син диде дә теге этте куып та җибәрделәр инде. Был безнең финалистыбыз Диана Яхина булды. Дуслар, әгәр һезгә Илеш кызы охшаһа, бәйләнештә фикерләрегезне языгыз. Лайктар куягыз, Диананың йырдарын тыңлагыз. Ә без киләһе конкурсант менән танышырга ашыгабыз. Рәхим итегез. Коя шактарак елмая, дәртле хайрай коштарым, балкып тора бетте дөнья, янда булһа дусларым, балкып тора бетте дөнья, янда булһа дусларым. Дуслар белән яшәү матур, ыңгай бара эшләрем, бирешмәсен авырлыкка, янда булһа дусларым. Дуслар белән яшәү матур, ыңгай бара эшләрем, бирешмәсен авырлыкка, янда булһа дусларым. Зур эшләргә тотынырга, кысып тора устарым, бер эштән дә куркаһым юк, янда булһа дусларым, бер эштән дә куркаһым юк, янда булһа дусларым. Дуслар белән яшәү матур, ыңгай бара эшләрем, бирешмәсен авырлыкка, янда булһа дусларым. Дуслар белән яшәү матур, ыңгай бара эшләрем, бирешмәсен авырлыкка, янда булһа дусларым. Тауған инде ғәзиз ердә, гөрле яшек йылдарым, алға келер бар хыялым, янда булһа дусларым, алға келер бар хыялым, янда булһа дусларым. Дуслар белән яшәү матур, ыңгай бара эшләрем, бирешмәсен авырлыкка, янда булһа дусларым. Дуслар белән яшәү матур, ыңгай бара эшләрем, бирешмәсен авырлыкка, янда булһа дусларым. Бирешмәсен авырлыкка, янда булһа дусларым. Янда булһа дусларым.
Баймак калаһынан Анур Гумәров башка конкурсанттар арасында иң тынысы, иң аз һүзлеһе. Ни тиһәң дә Анур гаиләле иң зуры. Уның 2 кустаһы, 1 һеңлеһе бар. Шулай булгас, хәбәр һөйләргә түгел, күбрәк эшләргә туры килә егеткә. Мин Баймак калаһының 3-нче мәктәбендә укыйм. Унда 3-нче класстан килгән. Тәүдә мин 2-нче класска һәттем. 2-нче Эткол дигән авылда укыгайным. Бу кала бит, унда зур, унда рәхәт, төрле ерләргә йөреп була. Мин бассейнга йөрергә яратам, тирга йөрергә яратам, курайга. Һәм мин мәктәбемне күрәтәм. Һәм мин үземнең классымны таныштырып китәм. Әлеге безнең класс активы бара. Бұл безнең класс җитәкчебез Лиза Урал кызы. Булар минем дусларым, волейболистлар Айсар һәм Галинур. Безнең спортсменка Айлита. Безнең иң шәп укучыбыз Сәлимә. Һәм безнең старостабыз Кәрим. Ул минең дусым. Без оннан бергә курайга йөрибез. Һәм Нурислам, Хәкимиян, Фәнис улар минең дусларым. Biz ular менән футбол уйнайбыз. Безнең кул секторыбыз Рузилә, ул иң шәп бәйүсе. Һәм безнең иң шәп шигырь һөйләүче Галия. Әнер безнең 3-нче класстан укый. Миңа уның яхшы дус булу охшай. Ул бер вакытта һәйеп йөрмәй. Ул ипле, яхшы халыклы малай. Без уның белән бергә эшләп волейбол йөрибез. Миңа уның курайда уйнаганы охшай. Уның сулыкларда ярлаганы бик нык охшаны. Миңа уңышлар теләйм. Алда ярсы профессияны һайлар дип уйлыйм. Уңышлар. Biz 3-нче класста укыганда безгә Анур килде. Без уның менән төрле сараларда катнашабыз. Анур тыныс үзе, кызларга ипле, гел безгә ярдәм итә. Мин уга уңыштар теләйм. Һаумыгыз Илдар агай. Һаумы Анур бусты. Шан хәлләрең ничек? Һәйбәт. Бу студияла мин йырдар яздырам. Бу Илдар агай мине йыр язып биргәйне. Янда булһа дусларым дигән 2-нче турда йырды ул язып бирде. Язаякмы? Язаек. Әйдә, язаек. Әйдә, төпкә. Әйдә, язабыз. Безнең елганың ярына оя корган Карлугас. Карлугастың хәбәрем юк. Янымда һин булмагыз. Мин тагы буш вакытымда җырга йөрим. Әсәем һәм атаем һәйбәт ата.
Бар мине апарғайны онда. Язылдым шунан. Бірінші күнінен йөри баштадым. Біз әлеге вакытта тирда бөтә малайдар һымак аташырга ятам. Безнең гаиләдә 4 бала. Мин иң өлкәне. Һәм икенчесе кустым Газинур, өченчесе Назгөл, дүртенчесе Сураман. Газинурга 11 яшь, Назгөлгә 5 яшь, Сураманга 2 яшь. Әнүрді біз быйыл қатнашмайым десін енді Әнүр өді. Былтыр барып қайтындық бетін, бірінші турда болдық, шол екінші турға өтмегіз Әнүр баяғы, ярай, быйылға болмай. Деп, қыдымды қатнаштырға ойланым енді. Күлдәк хатып алдық, шынан халық ерін сыбай қашқаны өрәттім. Халдық баяғы хайлау турына, шынан көні келіп еткәс, енді бір несе гіне сағатты қалғас Әнүр менге келділі. Әсей, әлі менде ерлап қалайым. Демейтім, оғылым вақыт еткен бет, әдір болмай, келіп сықмай. Деменде өлгірмей бет деп қарайды. Орал нешеп өлгірмейді, өлгірәвіз. Әйді, қараңғы келіп тұрып, сағат кескі 9 терәхі, құрған әргәхінігіне қойдық, дәсветте ақтырды, видеоға төшіріп қарайды, бай қараңғы. Шынан ептәшім сығып кетті трактордың прожекторларын ендірді. Әдір, 2 прожектор, 2 яқтан ята. Бірі хүнәлі қоя, біріхін тұтып тұрабыз, икінсін тұтып тұрабыз, шылайтып, яқтыртып, Әнүрді ерлатып, қорғанғына әргәнді, шайтып қалдық. Шылайтып, бұна Аллаға шүкір финалға келіп еттік. Садикта болғанда Олатайым матрос болып деген ерді ерлағайным. Олатайым матрос болып, ерақ деңгізде езген. Акула менен киттарды якындан гына көргән. Мин хәзер халык йырларын, эстрадный йырларды йырлайм. Атай язган Кобайыр, Алпамыша, Уралым тенер, эстрадный йыр Карлугаз, янда булган достарым, Курайсы егеткә, Курай бәйте, шунда йырлар йырлайм. Былтыр қатнашқайым сутыларды. Бірінші турға өткейнім. Онда ата язған Кобайырды йырлағайным. Финалға өті болманы. Икенче йылы тырышқайным, келіп сықты. Бұл йылы мен бірінші турда Алпамыша деген йырды башқардым. Оны меңе атайым үйреткейін. Бәләкәй сақтан атайым үйреткейні үзләргә. Мында еле күп икән, аю бүре юк икән. Аяқты аяқ тигән, бүре йөрер бак тигән.
хыялым билдәле артист булырга. Был безнең финалистыбыз Анур Гумәров булды. Дуслар, әгәр һеҙгә Баймаҡ егете оҡшаһа, шулай уҡ бәйләнешкә инеп, уның йырҙарын тыңлағыҙ. Фекерҙәрегеҙҙе яҙығыҙ. Ә без бүгенге тапшырыуыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Киләһе аҙнала беҙҙе тағы 2 конкурсант менән танышыу көтә. Осрашҡанға тиклем, онотмағыҙ. Моңло илдең ҡото бар. Хушығыҙ! Кыздар, малайҙар, һеҙҙең өсөн иң зауыҡлы кейемдәр, һәр ваҡыт яңы коллекция, төрлө фасондар. Былар барыһы ла Glamour Kids магазинында. Рәхим итегеҙ, Glamour Kids һеҙҙе көтә.